Ku isi habaho ibinyabuzima bitandukanye ndetse byaba ibiguruka, ibigendesha amaguru, ibigendesha inda, ibitaruka n'ibindi. Icyo tugiye kugarukaho ni amoko atandukanye y'inyoni agaragara kuri uno mubumbe w'isi dutuyeho. Nge mwumva ndi mwarimu Kijana, bahaye ikaze. Abigeze kuba mu cyaro bazi amoko y'inyoni zo mu Rwanda atandukanye. Izizwi cyane ni inuma, ifundi, intashya, umununi, sakabaka, ikiyoni, serukobokobo n'izindi. Ariko se ku isi hari inyoni zingahe? Ubundi se ni akahe kamaro kazo? Abahanga mu kumenya ibiguruka baherutse kwanzura ko mu bushakashatsi bakoze basanze ku isi hari inyoni miliyari 50. Izi nyoni ni nyinshi ku buryo uzisaranganyije abatuye isi buri wese yaba afite inyoni 6, kuko abantu batuye isi muri iki gihe ari miliyari 7.8. Inyoni zose zabaruwe zigabanyije mu moko 9,700. 12% by'ayo moko agizwe n'inyoni zitarenga 5,000 kuri buri bwoko. Abahanga bo muri Australia batangiye gukusanya imibare yerekana ubwinshi bw'inyoni ziri ku isi guhera mu mwaka wa 2010 kugeza mu mwaka wa 2019. Ni akazi bakoranye n'abandi bantu 600,000 batoranyijwe ku isi hose ngo babafashe kubona amafoto, amajwi n'amashusho y'inyoni zigaragara aho batuye. Kimwe mu bintu bitangaje babonye nuko burya inyoni nyinshi ku isi ari ibishwi. Mu nyoni zose zabaruwe ibishwi bingana na miliyari 1.6. Igihugu cya mbere kibamo inyoni z'ibishwi nkeya ni Ubwongereza. Ubushakashatsi bariya abahanga bakoze bugaragaza ko bashoboye kumenya 92% by'inyoni zose ziri ku isi. 8% zisigaye zikaba ari inyoni bigoye cyane kubona, ku buryo umubare wazo muto utagira ikintu kinini uhindura ku mibare rusange yabonetse. Abahanga bavuga ko ubushakashatsi nka buriya buzakomeza kugira ngo abantu bakomeze gushaka andi moko y'inyoni zituye isi. Umwe muri bo witwa Dr. Chalagan avuga ko kumenya umubare w'ibinyabuzima runaka biri ku isi ari intambwe ya mbere yo kumenya kubirinda kwicwa ngo bicike ku isi. Ubushakashatsi bwuzuye ku mubare w'inyoni bwasohotse mu kinyamakuru cyitwa Proceedings of the National Academy of Sciences. Nubwo inyoni zidahinga cyangwa ngo zibibe, ariko abantu bazikenera kuruta uko zibakenera. Nta kintu kiri ku isanzure kidafitiye umuntu akamaro, yaba abizi cyangwa atabizi. Ku byerekeye inyoni rero, burya zifitiye abantu akamaro kanini ndetse karimo ikibazo cyo gupfa no gukira. Inyoni zirinda ko udukoko tw'inigwa habiri twagwira tukaba twinshi, bityo tukaba twakwadukira abantu tukabateza indwara zibica nk'ibyorezo runaka. Ibi zibirinda abantu binyuze mu gukumira utwo dukoko tukazibera ifunguro. Iyo hataza kubaho inyoni ubwoko bw'imibu, amasazi, iminyorogoto n'izindi nigwa habiri cyangwa se insects ziba zarayogoje isi abantu bagashira. Hari ubushakashatsi bwakozwe muri 2019 bwerekanye ko ku mwaka inyoni zirya inigwa habiri zipima toni ziri hagati ya 400 na 500. Inyoni kandi zigaburira abantu binyuze mu kubangurira ibiti byera imbuto cyangwa ibimera biribwa imizi. Ibi bimera biribwa imizi hano twafata urugero rw'imyumbati, ibikoro, ibitunguru, ibijumba n'ibindi. Nubwo akazi kenshi mu kubangurira imyaka gakorwa n'inzuki n'ibinyugunyugu, ariko inyoni zirya ubuki, urugero nk'umununi, zigira akamaro kanini mu kubangurira ibiti. 5% ry'ibiti byera imbuto abantu barya biba byarabanguriwe n'inyoni. Ninde wahakana ko inkongoro zigira akamaro mu gusukura isi dutuye binyuze mu kurya ibikoko byabuze? Inkongoro zirya imbeba zapfuye, sakabaka nazo nuko, ibizu n'izindi nyoni zirya inyama. Zose zigira uruhare rutaziguye mu gusukura isi, cyane cyane amashyamba. Iyo izi nyoni hamwe n'izindi nyamaswa zirya ibyaboze ziza kutabaho, hari indwara zari bwaduke mu bantu zirimo n'igituntu zikabibasira kurusha uko bimeze ubu cyangwa byahoze bimeze. Hariho ibimera byera tugasarura, ariko inyoni arizo zahinze. Iyo inyoni zitembera zikava ku giti kimwe zikajya ku kindi, zikava mu ishyamba rimwe zikajya mu rindi kurya y'imbuto, arizo zihanura. Izihanutse rero ziramera, nyuma aho zimeze zirakura zikaba ibiribwa by'andi moko y'ibinyabuzima n'umuntu arimo. Iyi niyo mpamvu amapera yo mu ishyamba hari igihe tuvuga ngo yarimejeje kandi burya aba yaratewe n'inyoni.
Ese wari uzi ko abakoze indege biganye ubugenge inyoni iremanywe? Ibi byumvikana neza iyo usomye mu magambo arambuye icyo ijambo avion bivuze mu gifaransa. Ni appareil volant imita l'oiseau naturel. Ni ukuvuga imashini cyangwa igikoresho kiguruka mu buryo bwigana inyoni. Aka ni akandi kamaro inyoni zagiriye abantu mu bufasha kumenya amategeko agenga kuyega mu kirere, ibyo bita aerodynamisme. Mu by'ukuri rero abatekereje gutangiza ishami ryihariye ryiga imiterere y'inyoni muri za kaminuza ornithology bagize neza. Mu rwego rwa siyanse kandi amasomo y'inyoni tuyafasheho nk'urugero yifashishijwe mu gukora ibyuma bidasanzwe bita microscope n'ibyo bita telescope. Abakoze microscope biganye imikorere y'ijisho ry'inyoni nto cyane bita ifundi. Ijisho ry'ifundi rifite ubushobozi bwo kureba akantu gato cyane ku buryo ifundi ishobora kubona urucenga, ni ukuvuga akamanyu gato k'umwumbati basekuye rwihishe mu mucanga mwinshi. Ifite ijisho ryagura ibintu bito cyane bikaba binini. Ubu kandi nibwo buhanga utwuma twa microscope dukoranywe kugira ngo umuhanga abashe kubona udukoko tutaboneshwa amaso masa y'umuntu tuba twihishe mu maraso, mu nkari, mu yindi myanda imuturukamo. Ku byerekeye telescope, abahanga biganye ijisho ry'igisiga kinini cyitwa kagoma cyangwa se igo. Ijisho rya kagoma rifite ubushobozi bwo kubona imbeba iri mu birometero byinshi kandi yo iri hejuru cyane mu kirere. Ubwo bushobozi nibwo buyifasha kumanuka igafata imbeba cyangwa urukwavu rwihishe mu mukenke mwinshi wo muri pariki y'Akagera cyangwa n'ahandi hari ibiti bitandukanye. Abahanga rero biganye uko ijisho rya kiriya gisiga rutura rimeze, bakora icyuma gishobora kubona inyenyeri ziri mu birometero miliyoni runaka iyo twebwe tudashobora kubona. Murakoze, mugira amahoro y'Imana. Inkuru zacu nakagaruka tuzajya tuzibagezaho umunsi ku wundi. Mukomeze mukore subscribe, like, share na comments kugira ngo dukomeze kubana.